Vikinzi. Serija je inspirisana pričama o pustošenju, trgovini i istraživanju severnjaka iz ranog srednjeg veka Skandinavije. Ona prati podvige legendarnog vođe Vikinga Ragnara i njegove posade i porodice, kao što je navedeno u predanju iz 13. veka. Radnja je smeštena na početku vikinškog doba. Jedna od mojih omiljenih serija, Spartak. Priču prati znameniti trački gladijator Spartak, a radnja, uz određeno odstupanje od istorijskih činjenica, prati događaje pred i za vreme velikog ustanka robova protiv rimske vlasti, čiji je Spartak bio vođa. Serija Kruna. Najskuplja Netflixova serija igra na inspiraciju i prikazuje nam svet kraljice Elizabete II kroz intiman pristup kako njenim ljudskim, tako i državnim manama i vrlinama. Monarhija je simbol. Monarhija je izgubila političku, ali osnažila simboličku funkciju kroz 20. vek. Tudori. Kroz 4 sezone upoznajemo se sa životom kralja Henrya VIII Tudora, od trenutka kada postaje kralj pa sve do njegove smrti. Prolazimo kroz njegove ljubavne veze, brakove i afere, gledajući kako se odmotava klupko koje je Englesku otrglo iz katoličanstva i stvorilo novu veru. U istoriji je Henry VIII ostao poznat kao veliki ženskaroš, a njegovi brakovi su dobili status legendi. Od svih 6 supruga, serija se najviše osvrnula na Henryevu aferu s Annom Boleyn, koja je kasnije pogubljena u Toweru. Musketari, serija u produkciji BBC-a koja je počela sa emitovanjem od 2014. godine. Radi se o priči o 4 musketara koji služe Francuskoj i bore se za njenu čast i da sačuvaju kraljev život.